Wingane suthi impela semphathele lapha izindaba ke ezingekho zindlela nezeneze kulandela ke udlula ke emhlabeni ke umculo ke we-Afropop yena ke uZahara. Sokhumbula ukuthi yena ke lo mculo lona kwaqama kakhulu phana kwiminyaka ke yango-2011 labana ke waqulwa ke amanoni ke esingabala kona ke ethi ke uloliwe wayidudula enye ethi ke ngiza enye ethi ke suka ke ezinyembezi mntakwethu. Kanti ke yena ke lo mculo leyo uzakhele ke likhulu ke igama njengoba ke ehlabene ngezindono ke eziningi free ezihlukahlukene khona ke la eMzansi. Hayi ke wingane zothi impela yena ke lo mculo lona ke uhlaselo okukhulu ke engake uNovember ke esephela njengoba ke udokotela ke yewamxilonga kwabe sewebheka wathi cha impela ke engazothi ke uhlaselwe isifo ke senhliziyo. Kanti ke amanye amahlebezi ke wingane zokuthi bathi cha impela ke yena ke uZahara ke engazothi ke bamgejanisela khona ke phana ke emapetini ke sengisho khona ke phana ke ekudleni ke wingane ke zakwethu. Kanti ke sikhumbula ke wingane zokuthi impela yena uZahara ke ubeyisana nje kulotshola ngayo ke uNovember ke uzothi nje impela nje kungensuku zingaphi ke wabe sehlaselwe kona ke lokhu ukugula. Wingane zothi impela ke izindaba ke ezingekho ke izinhle neze ke lezi ke esizithola ke osukwini ke la izolo ke ngayo umculo ke impela ke we-Afropop yena ke uZahara sithi nje rest in peace sisi.